المسلمين والجرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر، وهو يوم عظيم ويوم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Senin 2 Mei 2022 telah selesai sholat Idul Fitri di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Alhamdulillah acara sholat Idul Fitri di Masjid Raya Al-Fatah Ambon ini berjalan dengan lancar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan saya nama pribadi dan keluarga Syekh Taimuddin maaf apabila dalam konten saya di YouTube ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dari Amul Manise kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Banyak.
Di depan masjid itu. Allah Akbar.